Pamiarsa maskapai Hong Kong Airlines muali mungkah rute Hong Kong dan pasar Hong Kong. Pinih ke pertama risampun pandemi COVID-19. Kawentenan rute inucap mejantan nincapang perkanti Hong Kong miwah Bali sane sedurungnya wantah ka ayahin maskapai Cathay Pacific. Pesawat Hong Kong Airlines antuk nomor penerbangan CRK707 perdana mertiwi ring Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai tanggal 17 Gala Tengah Pitu Semeng. Sani ngayahin 100 pedang dasa 6 diri penumpang saking Hong Kong. Pesawat tipe Airbus A333 inucap mewali ngumbara ke Hong Kong sawetara Gala sia Semeng antuk ngayahin sata ulung dasa siki diri penumpang. General Manager Bandara Ngurah Rai Handi Heriuditiawan ngicenin apresiasi ring penerbangan pindah ke pertama Hong Kong Airlines puniki. Ayahan rute Hong Kong mejantan saya nincapang perkanti pantaraning Hong Kong miwa Bali. Dianan punika paikatan dane kantun ngantosang pengajuan rute baru oleh sawetara maskapai turung limbakang male sarang bagas anima pikatan. Kaptiang ring penguntat warsane mangken rute penerbangan internasional sampun mewali kebungka. Rau mangken Bandara Ngurah Rai sampun ngayahin 5 rute nuju Republik Rakyat Tiongkok, inggian 3 rute nuju Tiongkok daratan inggi punika Shenzhen, Shanghai miwah Xiamen. Selanturnya wenten Hong Kong miwah Taipei. Katanya Bandara Ngurah Rai ngayahin ululiko rute internasional, terjadwal antuk 3 dasa 4 maskapai. Parwata Bali Pos nguni ngayang.